لێسادا جیهان بەگشتی بەدەست پیسبوونی ژینگە و دەناڵێنێت جا دەپرسم دەستپێک هۆکارەکەی چییە؟ بله بابت زور سپاس دەستپێکی بۆ vê derfetê ku têde em şên basî babetê jîngehê bikîn taban nûke li cîhanê bijnevî babetî hat topîk an jî babetê şarayî ku ew jî yanî ku serdemê nûke em arîşê wê rojane werzane û salane bi şekilekî gelek berçav dibînî ev hûkarê vê arîşê jî du layane bi xwe ve digiritin me layanê siruştiyê hey û layanê destker heger basî çek basî layanê êkê bikîn layanê siruştî ew ku dem erde siruştiya xwe da hindek yanî dîv borîna wextî hindek gorankariyê siruştî serdatê bû nimûne demê em bêjîn kêşwer veguhasin çêd bitin an ku bijnê plate tektonîk çêd bitin ev gorankariya siruştî de dibûritin ve hindek karasatê jeolojî dirust dibin wekî borkan wekî erdhejîne her wasa tsunamiye ve ev karasatê siruştî karîgerî dikitin ser jîngehê belê ev nisbayê gelek kêmtir e û her wasa em bêjîn gelek hêdîtir e ku beramber layanê duê layanê destkir ew layanê destkir em bêjîn ew e ku demê mirova destê xwe kiriye ser jîngehê ve ev hûkarekê serekî ye em bêjîn têkçûna jîngehê ev layanê destkir kengî dest pê kir em şên bêjîn demê qirnê bîstê ev human activity an jî çalakiyê mirovetî dest pê kirin ev çalakiye wekî bû nimûne pêşesazî pêşveçû kargeh ava bîn bajêrbûn çêbî em bêjîn birîna daristana gelek çêbî her wasa sûtandina gazê û neftê taban ev hûkarê hez ya sûtandina gazê û neftê em şên bêjîn êkiş hûkarê serekî ye li rûjhelata navîn û Iraqê û taybet li Kurdistanê taban ne bes ev hûkarê me hûkarî standinî sûtemenî berdînî hey me hûkarî em bêjîn çi bijnê zêdebûna trombêlayê hey yanî ka heta nûke ev arîşeyê em bêjîn ev arîşê tê berdewam in li Kurdistanê taybet li Iraqê her wasa me mişkîla malî dayê hey me kêşat em bêjîn ya kuştûkalê hey ku heta nûke hindek madeyê kîmyayê têne karînan bû kuştûkalê ew made gelek bijîn ziyanbexştin bû jîngehê hem bû mirovayetî her wasa yekek li pêkata serekekî jînga awa ca lêstarda hûkarekî pîsbûnî ئاو بەگشتی سەرانسەری جیهاندا وەچێ سەرچاوەکانی پێشبوونی ئاو لە جیهانی دەهێنی کوردستانیدا بله طبعا ایکش پێکهاتەیەت گرنگێت ژینگەهێ ئاوە ئەوەکی ئەمە زانین کو هەسارە ئەردیت پێکتێت هەفتێ و ئێکە سادێت ئاوێ و شوێ هەفتە ئێکە سادێت بژین و هەفتە سادێ ئاوات سیرە و سێ سادێ مەتمینەتەن ئاوا شرین و شوێ سێ سادێژی 2.5 سادێت ئاوا ئەم بێژین یا جەمسەری بۆ کوور و باشوورە هەر وەسا مینتە 68 سادێ ئاوا ژێر ئەدرە و ئەم بێژین بورە هەر 1.2 سادێ ئاوا سەرعەدە فەم عێراق وەکی بگشتی ئاتیمۆدۆی gelek پتر سەر ئاوا ژێر ئەدرە ئەو ژیش بە یعنی ئەم شێن بێژین تاڕادەیەکی ئیستیفادەش ئاوا سەرەردی نەکردیە عێراقێ ئەوە ژی بتن هوکارێک ئەنکە ئەگەرێکی سەرەکی کە دەمێت تێکچوونە ئاوێ ئەنژی ڕێژانە زمبوونە ئاوێ
طبعا نوك العراق همشين بيجي زيادترش سه صديق وأف ريجا أوين ينزم بي فأولد كتن تأثير الكواليتي أو فيجيت كتن ما دودش تهي أوف ما كواليتي هي ما كوانتيتي هي دمت أف كوانتيتي أنجي أف ريجا أو في كيم بتن كواليتي أو في يانا بس زيادات بتن يعني كو كواليتي أو في تكتشتن أبجي ولد كتن تأثير السر جنجه بكتن تأثير السر مروفا بكتن سر هر زنجوارك بكتن چه جبتشيك حتى مازن هكذا بتشينا بترنو بابات كواليتي اوفي ما تقرتن سيخل بخبا تقرتن اون سي كاتيجوريا ما هي فيزيكال كواليتي ما هي فيزيكال اون كواليتي اوفي لاين فيزيكي يا دوي ما هي لاين بيولوجي يا سي لاين كيميكالز اگر بينا لاين فيزيكال بله بله دي مخاخ هاي كان بين السر لاني تمام هاي كان بين السر لاني فيزيكال طبعا او ايكش ام بيجين ايكش هو كورونا ان اوريشانا كام ام روجانا برچاوت بینی وکی هندک پاشماوت ناف مالا پاشماوت کارگه ها یه پیش سازی ها چه نسر آوه آن حتی اف بجین اویلا اف هندک ماده چه نسر آوه ام شکلی آوه تیته گهورین ام هنگه زنی که آوه یا فیزیکالا حتی یا رجاش همیه بتر پلاستیکه ام بینی پلاستیک رجا پلاستیک گلک زیده نوکت سر آوه وکی WHO دیار کردی که سالانه 8 میلیون تن پلاستیک بدن ناف آوه دا فاوه گلک زیان تخت سر جینگه هم و هر وسط ام بجین او کوالیتی آوه جی پیچت کتن وکی ام بجین اکسیژن تدانا هیلتن وکی اکسیژن نمیدتن ف ام بجین آجالت نف آوه دا آن اماسیه برف نمانه ود شدن هکن هم سکین لاین بیولوژی وکی هندک باکتریا و ویروس تین او جی گلک کارگری خود سر کوالیتی آوه هیا او وقت کتن کم ام بجین راستا و خوب او باکتریا و ویروس دمت جهت مرویان جهت آجالا آن مثلا جهت ماسی و امی ماسی بخوین اف پروسه بجنه بایو اکیومولیشن افهمشین بجین راستا خود تأثیر هر زندواره کتن چه بو رواکی بتن یه نفع بده چه بو آجالا بدن چه بو مروفا بدن بله یاسیه که ایکش بله دیمە خان ئەگەر بینە سەر هەرێمی کوردستانی دێکۆڵینەوەی لەلایەن ئێوە کراوە سەبارەت بە ژینگە لێکۆڵین بەڵێ بله اكيد طبعا ام هاد بجين زانكوت دائما ابديت دايا كو چند تشتاك نيدر كافتن چند بجين حالات جديد چد بن چند بجين كارسات چد بن زانكو دائما ابديت دايا كو باكولينا چد كتن ف نبس يعني ما نبس زان دف ما حتى زانكو ديجي ترمي قالك بجين تزارات باكولين هاتين درس كرن وانا باكولين جي يعني بشكل كي وردي كشي ديار كرين هر وسط چهار سريت ويجي ديار كرين ابجين بري چنده که ما اوديا قريت اف ايفنتا چه بي اف كراستا لافا چه بي سر حرم کردستانه زخو طیبت کو اف اوورابی سر خابیر رابی کو سر باجر همین گردی گلک خانی شناف چون گلک دکان و شارع شناف چون دوروار شناف چون حتی هن زیان گشت خلقی جیه چند خلق به ایشا بی نسا نخوش بی هندک به مری بی و اوقات کتن ام بجین سب ما لکولینه کرد و کولینه که ما زانکوی درست کرد که اف هوکارا چنه اگر چنه ید بیت لافوا طبعا بومد دیار بی که ایکش هوکار سرکی هم بجین کلایمت چینجا آنجی گورین و کشو هوایه اول سر جهان همیه درست بی یا دوی همشین بجین اف
ندرس بونا آنجی لا يعني خزن بونا آوه كو يعني خزن آوه السر أردي البن أردي بشكل كي دروس بيجي مع الأسف لوري بالفيري نهوتي دروس كران كو بشت بحالات توصل تأثير الباجيرانا كتان وشارانا كتان ياسية مع إيكش حالات الكرنجي تاين كو بجنة دراو آنجي حشكاتي دم حشكاتي تشد بتن بونمونا سالك حشكاتي هات فتوقع سالادي بدات دميلا خود چه بتن اف آن دمی باران بهز بین و سرعتك حل بهتن فاف آخه نور گرت آوه بود چی چکم حشکاتی گلکی هی و دمید ريجا باراني زيادة بتن وأف ريجا بشكلكي بلاز بتن سريع بتن فأيدي نشت أخ نشت امتصاص بكتن فأفاجي إيكش كيش سركينا ما يتهين هر وصم مونمونا مثلا بندوف نهاتنیا چکرن یانجی پانت نهاتنیا چکرن کو بشین آوا دیما خان امویجی بپارسین بله استبار با شهر زاخو که کلو شهران کردستان زاخو هبتا پیشبونی جنگه تیدا زور لوانه برهمنانی نوتر وها هاتو چوی بر هەڵگرەکان بوونی ئاوەڕۆبوونی بورجەکانی پەیوەندیکردن و ئەمانە و چەندین هۆکاری دیکەوە دەکەن کە زاخۆ ژینگەکەی لە بارڕێن بە ژینگەکەی پیس بێت چارەسەرەکان بۆ ئەمانە چین؟ چۆنە ببوورە لە ئێستادا ژینگەی زاخۆ لەبار نییە ژینگەی زاخۆ پیسە چارەسەرەکان بۆ پاکڕاگرتنی ژینگەی زاخۆ چین؟ بله طبعا امشین بیشین زاخو باجرکت که کبته سر سه سنورا اول جوات کتن که کشت بون نبار هلگره بوم زیده بتن هر واسه باجرک کلگت نفتی تنگلک هر واسه باجرک که کلگت بون من گلیشی گلکت لهین وقتی آماجه بکری اف اوریشه راستی گلکن الزاخو یهتین بله تنبیشین چهار سریت و طبعا چهار سری بو هر اوریشه که تنبیشین چهار سری جدا یهتین بله ام شکلی که کل بشین که چهار سری یا سرکی و کدویتن کسکاتی زده بتن آنجی اف ام بيجين بتر اعتماد ليو باجري بكافتا سر روی جینگه هم کسکاتی جيب زيادة بتن هم این رينوبل انرژی بومات بتر اعتماد خودینی سروه هم بو مشکلات آویجی هم بو مشکلات نفتی هر وسط مهیات مشکلات بونمونه یا لاندفیلا يعني غليشي او جهكو غليش لكم بتن او جي ايك شوريش سركيه كل زخو بيدا بتن افجوات كتكو تيكچونا و جينجه زخو يعني بجين تيك بشتن چورا سريت وجي يعني وقم قلتي كو هريك جدا هاي بس يا مهم اوكو ام بتر باجيري بدنا سر سکتر جینگهی بونمونه هر کارگاه هر پیشاسازی هر پروژه بیت وکرن دیف استاندارد جینگهی جهانی بچن دکود اف کیشه آن اف هوکارا کمتر بتن. دمت رجل سر اموالام بسیار بکم لیستا درجه سوزایی ل زاخودا چند رجل کل سر آسی ستاندارد جهانی که؟ بله خوب شکلی که همشه میشیم شیوه گشتی و که هم زنی که ریجا کسکاتی لکردستان همیه گلکی ما و که آخر آمار دستمه کتین که ریجا کسکاتی سرانسر هرما کردستان 10 تا 12 ساده هکرم بین شهر زاخو طبعا بری ببتا اداره سربخو رجا کسکاتی گله کم تربیه بلکونه گهشت ایک صادجی پشتی اداره سربخوی هاتی دیناتن رجا کسکاتی نوکه یعنی اول چند سال دموهی که پتر اهتمام دنات اف سکتر جینگه و هر وصار
رژه کسکاتیه و همشین بیشین نوکات چند منطقه چند نوف گریت زخودات اف کسکاتیه زده کریم پارکت زده کریم بخچه زده کریم فولی که رژه کسکاتیه نوکا لزخود تقریبا 3 تا 4 ساده ولی اوناگه هینتن دیف استاندارد جهانی طبعا استاندارد جهانی بجتن دوت ام بيجين مينيموم انجي كيمترين ريجا 25 تا 35 ساده بتن بل مينتن يعني اعتماده سرچيه لسر روبري ومنطقيه روبري وشوريه هر وصل ريجا وكنجيبونه ريجا كنجيبونه قال جرنجا او بتعدي مود خدين سروي بونمونه كو WHO بيجتن هر کسا کارتوکا کسا که دویتن کیماتیم 8 تا 9 متر دو جو کسکاتی هبتن ف امشیم ویر بجین یعنی او بینادتنا آواکرن او پروژتنا آواکرن نکو هکر تنه پارچه که بکنه کسکاتی او منوی او گرنگی دانم کسکاتیه بلکو دویتن او دیف ریجا ریجا کنجیه بچن یەکێکی دیکە لە کێشەکانی پیسبوونی ژینگەی زاخۆ بوونی ئاڕۆیە بە درێژای 20 کیلۆمەتر ئاوی پیس بەناو زاخۆدا تێدەپەڕێت ئەمە کاریگەری لەسەر ژینگە چی دەبێت و چۆنی چارەسەر دەکرێت بله وەکی ما بەرنوکە گوتی کو ئەف ئاوا تێتە سەر طبعا اوف بجين ايكش بيكاتيت جلا جرينج جينجي هنا دمكو اف اوفاتيتان اوف باجيري دا اوف يا كواليتي انا باش بتن ام بجين كاريجاريا ولسر جينجي هيا ولسر مروواجي هيا لسر جينجي هي كو يعني اويك ام بجين ايكولوجيان ايكو سيستم و منطقه هميه تيكت بتن اجي تيكچونه كسر و جینگ هاویرت کتن جلای هوای یعنی کو هوای وی تکت شتن یکی اف مادت کیمیاییت دوی آواروی دا هبتن و سنتر بورتن طبعا اول درد کبت چتا سر چتا اسمانی دا چتا بوشای اسمانی دا لویرت کوالیتی هوای گلک تتخاره نزمت بتن وکی کوالیتی تتخاره اف گازتا زیدد بن اول راستا خود ام بیجین بوما اوریشا چت کد بومرو یعنی راستا خود بتن نخوشی بومرو کنو که ام شیم بیجین ام خلق منطقه ام خلق کردستان همه معرضیت نخوشیت گرانن وکی نخوشیت بونو نشر پنجات دلیون شیر پنجات ببوده شیر پنجات سینگی و هر واسه یا سحکان یا دمارکان یا مشکی او تا گلک تأثیر و امجین اگر و هوای پیسه آنجی نزمبون کوالیتی هوایا هر واسه هکی هوای ما کوالیتی و نزم بتن اکید از کاریگری لسر آوایجید کتن اف چکوت اف همی پروسه که ام بجیم بیگ و گرید دایا فاف کلاس بله دیمه خاو که دو پرسیار هبته زاخو دولمنده با او اوی خاپوریش بنا زاخو دا تپر ده به درجه 25 کیلومتر تاتن دک توان راوست لم آور بگیرید ببوره دنگه تاتن دک توان راوا سود لا اوی خاپور ور بگیرید که بنا زاخو دا تپر ده بله طبعا آوا زاخو و آوا خابیری گلک امشین مفایجی ورگرین وکی باجر مثلا شکل شیوی گشتیاری مفایجی و آوی وردگرن اقتصادات آنجی اکونومیات باجری باشتر لیتیتن هر واسه بو ام بین بولاین جینگه وکی اف ماسی و آجال داله زیدت بن اف کسکاتی درماندوری وان ام بجین ریبار آن وان خابیرا ولد کتن اف کوالیتی آوه اف تکچون آوه اف مادت کیمیایی نف آوه دا امتصاصت کتن آنجید کشنه خو کوالت کتن
تأثیرێک باش بخته هم سر جنگی هم سر کوالتی آوه. طبعا کوالتی آوه نبس او سر زاویه اف سر زاویه چتا بنارداشی وقتی چتا بناردا بجین البناردی چه سنور بونینن همی آف دگهت ایک و جهگر آف یا پاقش بتن دبو همی منطقه پاقش هکر آف خلی ترکیجی پیز بتن او منطقه آنجی اف آوا پیز بو همی جهات چتن و اشین بریج بیجم کو ایک لتر آوه یا آوا پیز چه تأثیر 8 لتر آوا پاقش بکتن و اوه تأثیر هم المروی جید کتن و چکوت اف آوا هجی ام شین بیجین هل مايو اكيد داد كابتن جاري تشتا هوا جاري ام في هلمت كيشين ايان ام في اوفيت يوجر اردن ام بكارتينين هم وق وخورن هم وق بخوردن هم بو كشتو كول طبعا اف اوفيت تشتا بو كشتو كول جي ولد كتن كارجري سر خوراكي محبتن کو از چه بجم نوکت حتی خوراک ماجی کوالتی یه نظم بوی جبر کوالتی آوامه گلکی تک چویا. بله. زور سپاس با زبرازی مذهب ماموسته زنکوب سپور جینگا سپاس با تو. سپاس با که برنامه رو کستانی زگال امامده بود.